Dija masuk. Hah? Dija masuk. Niki Gus. Bang Gideon. Siro kayu nimpal niki dulu. Ayo mensik kan. Ayo Gus. Ayo Gus. Ayo tepuk tangan. Sing ladan. Adane adan. Nyen adan. Siapa namanya? Oh nama. Nyen adan. Wiguna. Kadek nyoman wayan. Kadek nyoman wayan. Komang Wiguna. Menenya adan. Oh Nanda. Beli jaya Prabu. Las ang beli ngalet apa? Maro dibit yang mesaka pangaja. Weh! Padahal jangan endek. Padahal jangan endek. Berlarian dulu berlarian. Sud sing bisa berlarian sud. Siap. Nah, oh manggedu. Terus kalau mau payah baru terus masih bocor apa terus. Kangkong sakit gede pun nih. Kulo ngejang renteng baris. Jadi mau payah jang renteng ngigelin baris, kengkeng ngigelin baris. Weh! Padahal jangan endek. Padahal jangan endek. Sun. Aduh, ngoreng gabal. Sun, bodoh. Ya tukang petuk tuk. Jak awak kan noltol sih. Aduh, ngoreng gamelan darat. Bu seken tolin ke payah seken bu baris. Aduh kedek itu kan. Ajo nih. Engken di. Kita mah janji. Tali plastik awal baju degur. Bajun janginya nih kenapa awak jangi ngedek. Sikut nak ibu wani-wani ngegar rajang rendeng. Jadi nah lulu rajang rendeng. apa lagi? Jang boka rejang renteng baris. Kengkenan jangi kalian. Ajo nih. Oyong tuh bisa kelendang genting itu. Nyep kalorin nyep kat tetes kok tukang ngambel. Nah, ibu ketenjangan lu. Kak. Wek, cekawah gue nggak. Nah, wek masih mau bayar. Mau bayar sih. Bayar menguci. Oh, ngaya malu. Nyep yang sing nyep man. Sino wae tadi. Nyen Pak Selamat.
Cilak kudu. Ajen kumis itu gini kan lumayan. Kumisnya nyemplung. Nah buka lagi sih bunyi dulu. Tuh angol ngerapin tembok keren Pak Selamat kumisnya mu hujan-hujan lu kan. Itu kan pengangan kurenan jangan jawab panak jangan kon nyemak baju behan kurenan jangan nun panak jangan kan nyemak cenikan je nih. Set je jadi nih. Mus lakat ini sekan san ciuli jadi. Li dangin. Li bangli. Ah, pantas bodoh. Jenang cewek patuh. Oyong, duk lentang penting. Buka malah ngalih muka. Wih, ibu-ibu deh, ibu. Konen nang buka pemelalung sakitan. Buka lu marah melalung bu. Nanan konen buka pemelalung kengkenan megai proyeknya. Pasti kene ibu-ibu deh. Iya. Potongane ke kene yene buka kok iyo melalung mungkin juga keden anun nih. Anu napan nih? Serak lanan nih maksudnya. Sing main anak-anak nih Jani itu anu tuh misi Lakto. Wait, apa aja nih? Lakto tuh nih. Oh, jangan nuka nih. Lakto. Oh. Ada jalan lakto. Buka nih. Penasaran bu? Penasaran. Wih, ibu ane mah kacau raro jak aing baca jelek tak aja. Nyen kadang lakuran silih pok nih. Apa nih silih? Milu. Kacau silih maksudnya. Buka. Sing buka ibu penasaran. Koyo alun nih buka sep. Bong jaya bos lekek. Nih buka. Igesan ngemet. Jangan sep. Ayo ngalu. Ngoyong lu dicuci. Ngerokok malu. Nyep tes pok. Tes. Cai dadi apa putri nah. Ci dadi putri ngeling. Oh. Tugong mengamal cai nyoling. Ci dipate nih. Hah? Mat ci nyoling. Oh, nah jangan di putri. Silih pok. Jani. Beli jaya Prabu. Las ang beli ngalen tiapa. Maro dibit yang mesaka pangajak. Jani sebuah beli ngalen yang luas panas. Apa makunan yang hidup Narsi Bandung BT itu Bajang Duo. waduh. Oh. Usut nih. Sut, bong. Apa judul? Sing lapis. Pasti lu mau lacur sih. Cang rugi no sugih. Sing sombong. Kesiladan ngigal sing ngabupis kok. Maksudnya? Kau kan nik-nik. Oh, Jadlu den. Jadlu kan. Siro kadrun meriki sarang tiga. Oleh jinah. Iki tuh. Ayo alit-alit sarang tiga tes. Ayo. Maju. Bang Depes. Main. Dan. Kamu. Ampok atuh gobo nih. Nih. Engken aja. Jual sandal ini. Sandal itu sejual. Cakep sandalnya. Jual sandal. Mak. Gus. Jatlu udah didian jatlu. Kan minyak kan ini. Wong nake ting-ting ini kan dia kan. Ini nyajang sih. Bener. Pas adane tuh. Babi adane. Niki Gus. Bang Gideon. Siro kayu nimpal niki dulu. Mensik kan. Gus. Gus. Ayo, tepuk tangan. Mana awak dan mokoi babi. Yang gendang dini kan.
Itu ngomongin apa orang beli ketut koran ya bang pis sing negen nih sing ini kan ngoyong ini apa orang beli ketut koran menak nake apa orang beli itu koran saya seperti babi pas Pang durung nene durung wang wis seneng lah cucune maro dipi nganten yo nyen tuh nak cerik nih ini ada nih Gus sing ladan adane ini ada nih siapa namanya oh Nanda ini ada nih Wiguna kadek nyoman wayan komang Wiguna menenya ada nih oh Nanda Wiguna Nanda babi Dija masuk ah Dija masuk oh ini baru dua Dija masuk baru di Siladan aku masuk dia nak masuk di sekolah di SD kelas kudu oh kelas 3 iki udah ngeling naknya jahorku oh saya ngeling nih kelas kudu oh kelas 4 SMP wih lu ngudang nih saya muda nih apa yang abu menlakto sing abu sing jadi takon dik kelas 4 juara kudu man nih nomor kudu man wow ternyata belok gitu mungut sih cagar bupis canggah sing besu nih sing man juara tuh apa lambang negara Republik Indonesia Gelo. Adi lain. Ini ngoyo. Lain. Nah jang biya kan mau itu. Pang. Ini. Wiguna. Ini nadan Bupati Bangli ini. Pasti sing nawang nih ada jok pertawang. Siapa nama Presiden Republik Indonesia? Sekarang anak hiji mana dia? Siapa nama Presiden Republik Indonesia? Nyen? Jokowi. Nyen ada anak presiden nih? Jokowi. Oh Jokowi. Baru kan dia ngorin. Oh. Padahal lu kan udah tali bang Cang. Men Karena ada nak ngorin 2000 udah di bang. Lang tali. Oh, babi lut betul. Main bibi. Main kan jeringnya mau patok. Main ngoyong baru ini. Ben ke bang. Oh liu nggak bupes. Main bi. Jatuh. Halo nih. Nyen adan dokter gigi ini ada di Siladan tuh. Ah? Oh, Wak Aryo sekan. Nyen adan bid perawate ane mau kumis selam tuh. Pak Selamat. Oh, Pak Selamat. Nyen jongorin nyeban tuh daging pis. 2000. Baru benpok. Pang ben 2000. 1000. Ini kan 2000 kan yang gede-gedean 1000. Nyen adan dagang siapa delor nih? Oh wow urip. Pang ben 2000. Terus jadi nak jawab. Ado bebek roras.
I meme nyemak limo, i bapo nyemak limo, aku do nu bebeke nyen jengurin tuh dakin pis. Wah munyi dah. Ada bebek roras. I meme nyemak limo, i bapo nyemak limo, kudo nu bebeke kue. Nah, Mari jajan kan lain. Di luar udah. Adi bisa limo. Ada bebek roras, i meme nyemak limo, i bapo nyemak limo, kudo nu bebeke. Adi bisa dua. I meme nyemak limo, i bapo nyemak limo, nu main dua. Beli. Aneh benar tuh roras tuh bebek. Neng jadi meme. Ada bebek roras, i meme nyemak limo nih, limo jemak. Oh, itu ada i bapo nyemak limo nih. Bebek itu kudu nu. Roras. Kudu beli kan? Kan beli kan jawabnya limo nu. Oh, jadi nah yang dua apa orang beli gitu tutan. Uang onyang. Asal beli uang bisnis. Apa orang beli kita dodan nah. Sekarang apa orang beli kita dodan. Koyong udah nyemak kuis deh. Nah, Bang nih. Saya Mik bang. Saya nama Wiguna. Satu nama dengan Nih. Sing mantis. Satu sama satu sing dua. Nah, Orin. Madu kan bosekan beli orang. Apa orang beli gitu tutan. Ujang satu sama dengan dua dijawab. Terus nyawa barengan satu sama dengan dua. Ujang jawab tadi. Mau mangali kan? Kebiang apa pasti mangali itu? Hah? Tabungan. Oh tabungan naik ke bank ini. Bang dia masuk. Ini 2000. Itu semua. Oh. Nih Kang Udiang sandalnya di mana? Ngomong sandalnya pakai sud premon marulia. Isi itu besek. Bang terus kan udah mau balik. Suci jakjang kada duduk.